Kako je zaista stanovništvo Bosne i Hercegovine dočekalo austro-ugarsku okupaciju 1878. godine? U periodu od 1463. do 1878. godine današnji prostor Bosne i Hercegovine nalazio se u sastavu Osmanskog carstva. Period Osmanske uprave obilježen je usponima i padovima, a opšta klima u Osmanskom carstvu koja u 19. stoljeću ogledala se kroz proces propadanja ove, nekada moćne imperije, odrazila se i na prostor tadašnjeg bosanskog vilajeta. Istočno pitanje koje se pojavilo bosanskim ustankom 1875. do 1878. godine i definitivno je označilo početak kraja Osmanske uprave. Nizom ugovora, među kojima su najznačajniji Berlinski memorandum i Reichstadtski dogovor iz 1878. te Budimpeštanska konvencija iz 1877. godine. Austro-Ugarska je dobila saglasnost da preuzme prostor današnje Bosne i Hercegovine. Glavni oponent austro-ugarskoj okupaciji bila je Rusija, koja je narušavala obaveze iz Budimpeštanskih konvencija. Dok se među velikim silama odvijala diplomatska borba za Bosnu i Hercegovinu, u njoj se razvijao pokret otpora austro-ugarskoj okupaciji, kojeg je činilo autohtono bosansko-hercegovačko stanovništvo, ponajviše muslimani. U konačnici, Austro-Ugarska je odredbama Berlinskog kongresa iz juna 1878. godine dobila mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu, što je naposljetku i učinjeno nakon žestokog oružanog otpora bosansko-hercegovačkog stanovništva. Prema posljednjem zvaničnom proračunu osmanskih vlasti iz 1876. godine, Bosna i Hercegovina je imala ukupno 1.053.700 žitelja, od čega 410.000 pravoslavnih, odnosno 38,92%, 480.000 muslimana, odnosno 45,55% i 209.391 katolika, odnosno 18,08%. U svim tim previranjima, koja su nastala u posljednjih godina Osmanske uprave, muslimansko stanovništvo je željelo autonomiju Bosne u okviru Osmanskog carstva, pravoslavno priključenje Srbiji, a katoličko pristupanje Austro-Ugarskoj monarhiji. Razvoj situacije uticao je na odstupanje od stajališta. Tako su pravoslavci uslijed nemogućnosti da se ujedine sa Srbijom odlučili pružiti otpor austro-ugarskoj okupaciji zajedno muslimanima, koji su se također pomirili sa situacijom da više neće biti pod upravom Osmanskog carstva. Ipak, jedan broj muslimana nakon dogovora Osmanskog carstva i Austro-Ugarske da neće biti ugrožena prava muslimana odlučuje istupiti iz pokreta otpora. S druge strane, katolici, svjesni da će Bosna i Hercegovina doći pod upravu jedne katoličke sile, u čijem sastavu se nalazi prostor današnje Hrvatske, odlučuju ne pružiti otpor. Konfesionalni stav glede okupacije opisao je hroničar austro-ugarske okupacije Mihovil Mandić, koji je naveo: od kršćana bijahu katolici bez iznimke za, a pravoslavni većinom protiv okupacije ovih zemalja. Jedan dio uglednijih i naobraženijih muslimana se bijaše odlučio podržati pasivno. Što se tiče bosanskih Franjevaca i njihovih pogleda na okupaciju, imali su 3 vanjska faktora koja su utjecala na njihovo stajalište: zvanični Beč, rimska kurija i Đakovačka biskupija, te javno mnijenje iz susjedne Hrvatske. Katoličko stanovništvo se početkom bosanskog ustanka 1875. godine uglavnom držalo po strani i nije se miješalo, iako su prema dostupnim podacima na prostoru Banja Luke i dijelova Posavine djelomično učestvovali u osmanskoj vojsci protiv ustanika. Ipak, glavna katolička baza, Zapadna Hercegovina, nije učestvovala u ustanku. Do određene promjene je došlo nakon sastanka sa carem Franjom Josipom u Sinju, na kojem su učestvovali Franjevci Anđelo Ćurić, Lovro Karaula, Miho Majrjanović, kao i mnogi drugi. Radi se o mlađim Franjevcima koji su pod uticajem interesa Austro-Ugarske pristupili ustanicima. Tad dolazi do formiranja ustaničkih četa, koje su se borile protiv osmanske vlasti, a u kojima su se posebno istakli Franjevci Bono Drežnjak, Ivan Begović, Andrija Krešić,
Ivan Krešo i drugi. Ovi ustanici su u prvoj godini djelovali samostalno, ali su već naredne godine čvrsto povezali sa ustanicima. Kako je đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer nominalno bio i bosanski biskup, rimska kurija je od njega zatražila pravovremene informacije o razvoju događaja u Bosni i Hercegovini. Strossmayer je smatrao da bi potpuno povlačenje Osmanskog carstva, kako iz Bosne, tako i sa Balkana, proizvelo hiljade novih nestoga, ratova i jada, tako da on lično nije bio pristalica samostalnog razvitka naroda, kao i pobornik austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Prije svega, jer nije vjerovao u opstojnost austrougarske monarhije. Zalagao se za autonomiju Bosne u okviru Osmanskog carstva, a svoj stav o okupaciji najbolje je obrazložio u pismu Franji Račkom od 24. marta 1878. godine, u kojem je između ostalog naveo kako će nas osloboditi onaj koji bi nas u kapi vode popio, koji uvijek i uvijek samo o tome radi, da nas zametne, da vječitu, a na temu aneksije na nas baci. Ipak većina drugih osoba iz katoličkog kora bila je stajališta da se istočno pitanje mora riješiti u korist hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Muslimani koji su u Osmanskom carstvu vidjeli svog duhovnog lidera iskazali su ogromno nezadovoljstvo prema toj imperiji jer je u San Stefanu prihvatilo da dijelovi Bosne i Hercegovine pripadnu Srbiji i Crnoj Gori. Tako je u zemlji jednakom brzinom raslo i antiosmansko i anti-austro-ugarsko raspoloženje koje je rezultiralo formiranjem Narodnog odbora 5. juna 1878. godine kao nacionalno mješoviti organ iz kojeg je oformljena Narodna skupština koju je u početku činilo 12 muslimana, 5 pravoslavaca, 2 katolika i 1 jevrej. Nakon što je u Sarajevo 3. jula stigla vijest da je u Berlinu Bosna i Hercegovina predata na upravu Austro-Ugarskoj, organizovano je niz političkih skupova i protesta usmjerenih protiv Osmanskog carstva, za kojeg se smatralo da je izdalo Bosnu i Hercegovinu. Pod pritiskom javnog mijenja posljednji osmanski namjesnik u Bosni Mazhar Paša donio je ostavku i otišao iz ove provincije. S druge strane, Austro-Ugarska je nastojala psihološki da pripremi stanovništvo za dolazak nove vlasti, ističući da ničija prava neće biti ugrožena niti osporena, te je u tom smislu naročito angažovala vjerska lica da omekšaju kod naroda pogled na novu vlast. Ponovo su posebnu ulogu imali Franjevci koji su 5. jula 1878. godine preko konzula Vasića u Sarajevu dobili upute da djeluju vođstvu bosanskih Franjevaca, provincijalu i pravoslavcima, tražeći da se austrougarska vojska dočeka svečano. Činilo se da sve ide u prilog austrougarskoj vlasti jer su izvještaji koje je iz Sarajeva u Beč slao konzul Vasić bili optimistični u smislu da stanovništvo sa velikom željom dočekuje novu vlast, ali u jednom je čak stajalo da će okupacija biti šetnja sa muzikom. Ipak vojni stručnjaci nisu vjerovali takvim izvještajima pa je pripremljen opsežan plan okupacije novog teritorija. Posebnu ulogu u organizaciji otpora austrougarskoj okupaciji uzela je ulema. Karakterističan je zapis fra Antuna Kneževića o raspravi u Medžlisu u Jajcu, u kojem su, pored muslimana, učestvovali pravoslavci i katolici. Skupština se održala u vrijeme kad su austrougarske trupe već provalile u Bosnu i Hercegovinu. Tada je prisustvu uglednih muslimana Knežević govorio da je odlukama Berlinskog kongresa i sultan prihvatio trenutno stanje i da je naš car odredio da Austrija uđe u Bosnu, te da se toga treba pridržavati rekavši, dakle, ako imate carski ferman i carsku dovu, dajte nam je proučite pa da iđe svi ginuti za naše ognjište i za našeg cara. Ako li je ne imate, onda vam je kaže, neka iđe tko hoće, ja i moj narod nećemo. Međutim, na insistiranje kadije i drugih odlučeno je da se pruži otpor kaurskoj vojsci. U nedostatku komandnog kadra Knežević je dobio čin Bembaše kako bi okupio svoje pristalice, što je on odbio predlažući Augustina Purgića za vođu katolika, što je on prihvatio. Ipak, Augustin je poslao jednom od svojih ljudi pismo u kojem je naveo da ne kupi ljude na otpor, već da na vrijeme pobjegnu u pećine.
Kada je otpočela bitka za Jajce, grupa katolika pod komandom Franjevca iz Travnika, Bugojna i Podmilačja stupila je zajedno u redove sa muslimanima i pravoslavcima da pruži otpor austro-ugarskoj vojsci. Tad im je pod prijetnjom oružja naređeno da se razbježe, što su mnogi učinili. Dakle, i tamo gdje su katolici dobrovoljno stupili u redove pokreta otpora, dobijali su upute sveštenstva da se ne bore. Sa manjim izuzecima Franjevci su uglavnom blagonaklono gledali na dolazak nove vlasti. Tako je fra Grga Martić sa još dvojicom crkvenih lica ispred katoličke crkve u Sarajevu dočekao generala Filipovića i iskazao mu dobrodošlicu. Filipović je dobio upute od svojih nalogodavaca da se u naumu da pridobije lojalnost domaćeg stanovništva prvenstveno osloni na katolike, te da uradi sve da dobije lojalnost muslimana odvojivši ih od pravoslavaca koji su i dalje tijesno sarađivali sa Srbijom. Ipak, u konačnici, njegove žestoke represalije su najviše pogodile muslimane, tako da je njegova vladavina postala antimuslimanska. Međutim, i pored takvog stava uspio je iznuditi jednu adresu koja je potpisalo 60 uglednih muslimana u kojoj su se obavezali na lojalnost novoj vlasti. To je isto učinio i sa pravoslavnim. U konačnici uspio je oformiti jednu deputaciju sačinjenu od katolika, muslimana, pravoslavaca i Jevreja, koja je upućena u Beč i Budimpeštu da posegne na vjernost. Bosanski Franjevci, koji su pružili veliku podršku austro-ugarskoj okupaciji, smatrali su da će im nova vlast dati velike privilegije zbog toga. Međutim, dogodilo se suprotno. Naime, u nastojanju da se sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini izoliraju od svojih duhovnih centara, i sama katolička crkva potpala je u proces preuređenja. Franjevci su godinama bili jedini katolički kler u okvirima provincije Bosne i Srebrene. Nova vlast odlučila je da uz pristanak rimske kurije uvede redovnu crkvenu hijerarhiju, to jest da redovničko sveštenstvo Franjevci budu zamijenjeni svjetovnim. Strossmayer je u nekoliko navrata razgovarao sa papom Leonom XIII u nastojanju da Franjevci zadrže postojeće privilegije i svoj položaj bosanskog biskupa. Međutim, Vatikan je donio odluku u korist Austro-Ugarske, pa je početkom 1879. godine prihvatio uvođenje crkvene hijerarhije. U konačnici, 8. juna 1881. godine u Sarajevu je osnovana nadbiskupija sa katedralnim kaptolom, a za prvog nadbiskupa postavljen je Josip Štadler, koji je inaugurisan 15. januara 1882. godine. Franjevci su dugo vremena izražavali negodovanje zbog novonastalog stanja, ali su u konačnici pokazali punu lojalnost.